Kundi gĩa kari kuma imenti baraba kumenyekana ya Imenti Development Forum ibokite mathete ikiraba kuwa thirikari ya Kenya Kwanza nithirite ikinyamaria na kubuta ngwe ya Meru baraba umite nterei ibeyenengerekana na kwebelua kwa ura wari munene wa DCI ura wari munene wa borithi na inya kuwa ngwe ya mugambithania munene Martha Koome watinde ibashokete batariria mirandi nkabo ira enterei na irelentete rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza bakiowa batekirira ontoborenge Anthony Kathenya na Shuikinya. Imenti Development Forum kile ni gikundi kia athomi kuma Imenti leo ni kiumirite kwelithia kulega kung'aniro gwakio ni kunyanirwo kwa mugongo wa Imenti ni thirikari ya Kenya Kwanza. Bwa mbere gikundi giki kia IDF ni kimenete thirikari ya Kenya Kwanza ni gwaka gita leu kuthi na mbere kubuta rutingo giba mwingi bala bamwite ntere ino baingi ona kethira bena ripoti mbega jo rutingo giba mwingi baga karuko na nyuma ni kubutwa na tukugeria kuthikira na kwaria na atongeria betu iba atwirire munene ati ubathikira na ibo igirwe twi Kathiranga inya mweshimiwa Kirima Wengwa na ugire mbere ya antu arauga munene bareta ba mwariria bauma mantu jau jakaurira au kiriba mu babala gikundi giki gikugweta kwithira babutitwe ngugeni kenyume na watho ni ulwari DCI George Kinoti, inspector munene wa polisi Japhet Koome, Charles Mukinde kiba kumage nkiama yonenkanirwa mesinka Mwenda Njoka akibuta kwa kumaki government printer Charles Arengera gitumaga compulsory leave kumakire gite kiaege ya CEO wankiamia Elb mutumankana tauna akijukaga mukondo ojo kumage Public Benefits Authority Board Jadaya Mwarania na wakibuta kumaki mdu wa Kenyari amona bangi baingi kuma Imenti. Kwa mfano Japhet Koome ni ule urari munene wa polisi na arabutirwe atachokerwe mtu wetu kana tuirwo nikitumi Koome abutirwe. Kinoti George Kinoti munene Wengwa na Dimitri arauga no mwirire ane tutachokerwe mtu wetu DCI kana Kinoti ayewa ngugi. Charles Mukindi ule wari munene weja ni bunduki muntu ja Mwenda Njoka ule urungamirite government printer mutana wetu Charles Ringero ule urarungamirite help kakwanwa after ako karandi andika manifesto munene emantu ja skuru na aru agakwingwa tobo bwake gikundi giki kia athomi kuma Imenti nikimenete thirikari ya Kenya Kwanza ni kurega gutithia na mbere kwa miradi ile kwa mitentere ino amwe na kurega kuingwa kwa mawira ni maingi ma miradi ntere ino miradi ino elekire wakibwa universities wakibwa barabara wakibwa madhibitari miradi ya roje na miradi inge mingi kuuma 2017 na aru tu 2024 utinu era kinya weza ki for example kaga kwenda barabara ere kaga gichumene kaithe bypass ine kinyete tukinyete na arua kinya munene Wengwa kuja euga yakwe iragita bieja runene biekiro roli ne bieta weta ki murandi jura ja sewage project ya sewage ya 1 billion utinu era kinya na arua ni kumani na mekari kama mama kunyalilo goku gikundi gikili ukilenda Rais William Ruto kubathikeria na gutigira gioto ni gikugwatikana bwa mbere balenda rutingo gibaba ba mwingi bala babutito kenyume na watho gusokwa ngugeni gwetithio na mbere kwa miradi ile kwa mete amuna kuingwa kwa mawira ni mathirikari ya Kenya Kwanza. We don't care about that kingpin or queenpin or whatever. And I think this deviation is what has made even president not to take serious or to take this our MPs serious, because you're not focusing on real issues. You're discussing about king. Who the hell is kingpin? Kwa ubatwe ikyo tukuga bunge kwena ibendere na mantu jao ja no munene na no munini wonge batwe turira rais tutalingire muntu unge kura twalingire William Samuel Ruto daktari as the president of Kenya nwetu kuria na arua na tuchokerie biuri byandiki tumi mirandi yetu ikuthithika niki tumiana betu bakwingwa ngugi o uria gukia katumukoserete na kethira ko tumukoserete na twire tugesole so mbere twambiriria mantu ja ora tugatonya Meru kana siasa cha Meru twambe twitimisire mahitaji jaje tuja ngugi ji twathithirwe cienderee kuma au nandi tugitwatonya Meru twina points inatwitite na inatumite kuma muji munene wa Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.